대고 이렇게 주거든. 그렇죠, 에이, 뒤에서 저기 봐. 이렇게 더 맞서서 이거 하고. 그러니까 라길리오니 부지수 비슷하. 너 기대 때고 되면요 크리스 야하고 내 찌릿도 그래서 왜 니보노. 너 뛰게 저쪽에서 개편요 뼈도시리. 너 되면고 크레 토르도 그들라. 되면부까지다 또 그들라. 크레리 크레 토르도 그들라. 너 뉴폴리오디스 키스타. 메사티 개포마스티케모. 개편요 뼈도시리. No, porque tepe pupu ki janu churdi. Ki jo ke pumako pa te tupalidi. Kuskinu ke meje ke manga mi bupo sidi ke teke ke sidi. Hizo shiri pusa gese hipadi. Tebe nyoko ke lale tuadi. Nipu po ka tipe sidi. Hego me pupo kecha pette korikala le tuoti po cruz que no pe jepe cruz po kape hego tsudi ke poma mo ke sheo krokonu ke shoropu dietego to Gesù Cristo cruz que no soko pette pendesudi po ke she pennele de hilashidi ke chache ke hino pat ketala 아니 뭐 해게도 피놀라보에 해고 개테지에스딘트도 너 해고 개pen여프 너 해고 갈라케 리오조 개체 해고 수벨레웨 슬라니포 너 해고메 포포케체 워라키 니케투케 타고조 시리 온라인 너 해고 개제케 프로코데 워르슈도 인테지도 디케 탁바트고 니포 너 Hegome pupakache ratsaka sasachi and yipu. Hego hake grano jo mutute. Hego deputy sonore. Hego keleke medonore. Hego zorilinore. Hego matomachanore. Hego me pupakache me liure. Tititolemate. Dio no vachopate. Sizoshiri nipu no. Hego kre hingom mejezo. Suzokoma nipu hego. Kehu metsu zo shiri. Heko maho no cheka zego sisele mata zo shiri. No heko metsu zo shiri. Heko ke choko mogo vasiche. Heko mahake krando cheka zego shiri. Tsili mataya. Tsizoko mogo ri tsitaya. Heko maharanu mahondo. Heko moche reto talira. Nipu heko chito soko pateko sidi. Cruz Kirkovorwe, Nipo no Cruz Kenu, Jeppe Krukasho City, Yoko Pateko, Jogo Mogo, Va Prebi, Yoko to the Chia, Nipo, and Nipo Peshoe, Sake Vete, Nipo no Putikapi, Yoko to City, Yoko Butia Lavordi, Tajaka Sangula Lady, Kaluka Sanonu, Alhulasadi, Nipo no Vorkamoche, Yoko Bu, Nipo good. Zapati, Lusulekitula, no hiko petego keta, hiko zilla wars, a kehata, temeka kra, word to le motametie, temeka kra, nipu, online no, hiko zeke pekro, zeke pekrodin reshubatumu, no japia sokoharitus, no neo, tanuke mazori capiot de boke peleno, uni unum bakili chili, nipu, a nipu tie. Sozokomo, ke ha vorti, nipu hake ha mhojono keta. Ye, yako century crocolarin, ke te yesedin sewe. Nipu no kitetepo, hako hake humejesti, no ke vika shor ho, rubito mone. Nipu kobu, ukasar nunuri, nlepi ugo ke penye putsele, juices of monon to go ke dalete, ugo ki juvi motederi, nipu ugo. Tembiete, Nyotaka, Okobusi di Puti Pat, Tecono, Nepo Catetale, Chepe, Pellecabaco, Halaric, Yesidin Siamu, Nepo no Chapipe, say Century Crow, Hame, Pupucatem, Kisakile, so Zomona Nepo Te,
nipu heko nyo heko krenyo krobo zo shiri more heko sede jere krobo zo shiri nipu humeo keteke nubato humeo tsenalari bato nipu humeo ketsikini bato mo nipu no hako halari kruski nuke me jesa me bum petsepen ke vipoko Colando, Jeppe Kukaso, no city, Kataka, Taka Bako Pat, Tekori, Taka Short Hot, Taka Manet, Tipi got the chair. Sidioko Bals and Rico Boo, Nipu no, got Taka Short Hosete, no go Kalale take at Nipu, City Pelledins at Saint Tejabache, and Nipu Pejoe. So someone here go New York, Sherry, Temeka Crari, Hatom Hachanori, Morius, the Pronori, Chazutu, Zoshiri. Anipu no, okobogo kepelenoa. Ponore tatsumeje, je share nekato mona, nropu bu, puti pete kono uko ye, ko mengo peko bu, ndezen chatano lusekeleche, nipu peje no, puti kapi hokotsuti, hokote vortin, reshutu joe, hoko me pupukate reshupa, takobu, mhodjenuli lekasekeleche, mahagano. Porano Tsakaba, Tazachikaba, Tessedin Pelesawe, Market, Yubozo Sherry, Nipun La Matsusa Liro, Nipusun La, Market Jaboto Kate Hikosu Peleto Katela, Nipu no Chape, Me Pupukate, Nipu, Pat, Takokisakili, Nipu, Sedio Kobu, Nipu no work moche, Ukapeleno, Uni Unumade, Kalhuka City, Njaputan Leto Tsilikevi. Yo hiko hundu zo shiri, yerke sara ko bunori, nyepun dilikevi sapati, kichake denu, temien sin limodi, raporo vadi, luke dokonori, dilikevi, ke zakashikinu, temia sokobu, tenura dilide, renyom pinalavor, nyonyo kepele kitio tome potsulikatula, no heke hundu zo shiri, ke sara kori, ke tibi kichake denu, okobun japutsuche. Nipu sekemhedi, nipu me pupu kechepu mato sekavoko pa, tegobu mojenuli kiletule. No jape, nleto pastor visato so sheritis, nrofu kemasaro fu piepoken hekelechileke. Sedi nipu pubun ke todie, ke hidia hako hasivurde, ke puker nepa, tegobunuri tajaka sangulede, anipu heko, ke vordi, Lab kapano zo shiri hiko bu, nipun tajake krangule, nropu bu, hiko pihaji hika pepe, tekonu, hiko chata hiko ze, hiko ya hiko mengode, hiko rasho pe, teko bu, mhodjenu, lilika sa prekile chili jidi ya, jis tukrisa, yer halikato zonu hipo Jehovah, kike kumutaja chastewe. Amen. Kita Christawe ukelakele medzeuzo Christ the crucified foundation of our salvation. Jesus Christa ukelakele uzanu forgeba bette kelusia. Tie isuja haunu unipu Jesus Christa ugala sieshe we ugala kemeje yebu portre pove popese di cruz nu pogu nipu ke kre motor mu le kezo Kaya fumo. Ugo ti check bra Good Friday, Easter hago rakra mu niya. Tejo mori nanna pokim hedi tsayamo. Pokibo wale motori kenana seri bata devi. Kepele ke momieri program hakimewe sebevi piwa devi. Deri ugo kepele miwe. Kela kaya chasi nepu ke kriesi. Mu so metawa ketala ugo Good Friday ki nipu jisu ula kemeji ketsa hau rakra ke salaya goa keta Christawe u kela kelia medzeuzo sela ugo che do kersho ti hau nu tenu ke thoseri nipu u ke kre hau rakra ke salasake ke je nipu zie falake taliri sakrazato Zali diagonu mu
porque to dienu ne bubu ugo better che salasa mu utio ukap ke sabie ne bu zlasa tiana 이사야 해병와세 die mu bengmu ke tozo we umeje고 hufliatazo mu u ke chicken ko fliate sizori we po geret zkelie u ke penefotio po veshe jiu po peche penakewa po tio idile deri u ke joke mukola po biekerza u ke jogola po vme ke peche pie po gikeshla ubu sherpolie mu po ke vfokola uche ke menelie ugo terino ke zaliku krikeniedi etenia 277 Calvary ki jutu hakenelo Chileno zaliku meta die zapuzaye gedinyo
후 뱅우 브루스 기누 게지에 Deri we gepumamie cheket yonuri Christabu upusu chasike chaginu Sizomona we tie poziela uche kemet polieta euro Mu we pongumomie cheket yoki theory bonyo sela ubu ukepunyo faze keze vilie liro Serbimona wetie pola keze vikelie uniepu Jisu Christa lanu ukepunyo fa inu uni bisabate uko pete keze shetaledi tadi pur ke podi hipengwa po 151 okidelo
Jisue po petha ke लिए koze hanke thela tho balie poe miebu polie chetyo mon mielie cheke tyo la vor uko phi krake ginu su thapi pekesa po seke wa phizori kresa po nikrada bye chelie mude hiuri ke zasa nikrada hau amozo mude he hau nikola krukebar aziu niko hau ke cheki arakrache Poke kretoko zelili getsemane nouveau poe ukobu pofe mu pozeke chatsabali nus deri ukwe zeta poe porobizie sezodi apo hakinu chake kriho niero npeziri abu hauke to phiheche poke chake la ke sute ke penyofe ke me kreta sala jisue pokhachi pie popo medonu sasa Peteu, Judamie ke koke seko, mu romie ke jakom hodzata. Uko po feniko dulhewa, po seke tekre, mu po vepetsa. Sasye po zedi, pesye waketyo cheunu volye, di grusginu guwa. Po e bavodo soru hefalye. Po halil hodi, keme jese ke zaki, temye ko po kenga. Kinhelyo tip tizi pui vorta. Je poe ngosie shepetodi akepe nyofe no kia di akawatemu
하하고 베테 쳇지게 와시에 우케라케리오에 지테 이디푸 포에 우케푸마 베테 수지서와 시디 보로프 가서와 디 시다 Ye
ke thodia ke pra Johan tu te kere tefe kuso kere surununu serer ke so di ke pu lesson pen modi se proshudio cela pour ukobu jisu guwa ke tula pour kapie ukotsewa sisie uko jisuze tuta sidi pobu pour cruspie di techepo poza tsosoru ibridiano golkada akachanu voda sakinu uko pour guwa jisubu metsuo mupuke lutahata mekenye sadi pozegu pilade hapo tu sapie cruzgisha su Nazareth mie Jisu judago ke diu si Juda mie ke krari tu ke se hau pra. Ke kri lamona Jisu gu ke tsu na dio ke penyo ki tsela. Mu su Ibri Latin mu Greek nuritu. Si te Juda mie je vo ke jako pilaki. Juda ko ke diu idi tu heje. Te mie hau potyo a Juda ko ke diu iya. Pilatsie a tu wa ke tau tu ate sita. Si ro re fenyo ko Jisu gu ke wasye. Po feni pielie mu se ko ke zapie za die cheledi u ko mie po za po lileta. U ko po feni ri rolie po bulio po te her samodi po tsunu do tsu po pizzo. Sala uko ger chedisie uko hawai he supo zanu partoshi pie dapeke silie haw cheketa ke thodinu uko tho uko donu afeni ko kezalie mu abulio dapele de ipie ke je diobu tile ke to lazo chepahi ko mhahako hasako che siro pozo shezefa klokpa kimie maria mu maria magdala feri cruz kekita siro jiswe pojo mu po kreke for petha ke liuri saki ke tha mudisie pojo ki tenufa nyosa chege sasie po petha ke liu kiri nyosa chege sayawinu petha ke liesu safubu pokinu bata ke tola poze voda ha hako sie jisue ha peteko che zilie ke ta silie di ke thodio bu zilie ke tola poesie a terhete sisha ski habu po nu kubedze ke kropie tsukeche po ba sala uko sponge pie sunu selie di hisopsi ginu pie po menu kasha siro jisu ke krozu kreletse sie zite sisha sisie po tsenge tsudi po rafa kashawa Jisu Krista ulas se kasha mo krusginu ura ke liye zanunu vorgaba pettego ke lula shia puti ger kra honu homie puti ke chasinu lavor hakianu ke hununu ke ko thoga jachla bali ro uniwe ke suri pusia mo ke penye fubuti do ugo ger so se dele de mo ke pe ko sagavunu ke krimori podie ke pukarnunu Jabie ugo mi popo gaza tsile tiana ni bubu ugo mi popo gaza chaka sasha mu uchaka salaji ke tsu uke chawe puti grobo uke lhunu u hse gaza zekaseya mu puti grobo uke lhunu uchaka salas se gaza sigazo zekaseya mu a sigazo boza kenye fuka daki kese ke hulia tho cha sevori pichda di putiva gada reverend kezo to ke ho a kezo to jale po tichi hete fet tha BMC no pastorich senior pastorich po javis sedi po porvet lau chlie mo po funeral service no u ke hu cha premier ko po krotami ko po ze khodi ke pe kro po japu di gorn dim hake kranu ke penyo fe art ka sakasha swaricha tiche he thenye ke zye po khabie mechle thonu kakasha poti ke cha po ernanuri thechlu ke aki zu shiri vodi po khabie
haki vicha ga sha ke penyo fa japutsa ga sha haki azo shiri po chato pe lukia ki vodi dilgi vi japutsa ga sa swari pu ti che ke krapo ke hunu ko fewi chdi le thof chwa ga po japu ko re na sa mu atho po japu ko na di anunu ma po lega ba oli ro mi po pol ke lu pe vis se ga sa sidi por vet chi ki le kit te buri te ja ga jashi ke su lega saba lu pe vi ga sa mo urveu chi ki le kit te buri zivishi unishi mu te jashi le ba we ki di bola chi do te je hawa ka saba ga li ro ke pu jo ga ba chayu ze ke kheba che do good friday nya ha jisu e po pel le ga sam ha tho che ji ga sa ti so jaw de mo po cha ho le ga ba ge in dun he funeral nu japu go ar kala ba we thie good friday ti so ja holy ro mi po pop kel hu pe vi se ga sa mo po tho chi ga sa sur bi mo de there is Jesus Christa ke penyo fen nyu chdi them ye chdi lu she ga dollar before mo there is sie she ga dollar vor po mission li ro sie she ga dollar Jesus came not just to live but he came to die into lesepi mi po assignment mi po ka chu li ro po bu sie ga dollar po cha ka sa su ha Jesus we mo cruise ginu ko che dori ja pu ko nur na ke liye ke tho di no na ke liye Jesus e pu gu ke wa tiu nu a ki vi tho khas de ke to su pu mo mori a ke lu chi se de ke to su ri pu mo po ki di bu pu ga ji de it is finished sala Jesus chi ga sala u khali ke to ma tho chi ga sala u go camera se di huli vi ga ta mu u go ri khoni bo u ve ha ha po thela chile chike le nye ari ke penyo fa krpinu thu me nyo so we ga cha puli ke vi japu su ha bu cho le thian na che do ke se di cruise me ho shake Johan ker tefa ker suru nunu sera ke to de prakasho ko praminyo se se de ko pezie khwar zo shiri a chalinu ke kersono ko ta ga sha mo japu ko nuri ugo ke pudio ga ba ha ko ha je ke khedi japu che ga sha zo la ko pezie ke pulin na ga za cha yu li ro gu ke wa o christae o ke la ke le me zeuzo crucified Christ the foundation of our salvation Johan dili give you presade mo Johan dili give you mohosli ro Luke Matthew Mark mo Luke dili give you ha ko ha ugo emphasis ugo ki kriza Matthew li ro Jesus Christa e thieza sieze ke si die to kata chi ge sha su hinunu Matthew pusha mu cruise ginu su chi ge sha so hari pekesha Mark li ro mi po ke meje chi ga sha human suffering so ha jisu jenunu pekesha mu po su hinu thu sha lok li ro mu ke meje mu ke la ke jova ke le ha emphasize just se mu Johan li ro jisu se je thu ke ja haunu li ro he did not present the cross as a tragedy nu ma ga po hinunu po thu mo deri zaye ga cha mo chi ga sha ma thopo ga cha su ha hinunu po thusha John presents Christ on the cross as a moment of glory and a fulfillment of mission ugo putti ga kra theza passion week ti go no pe ready theze go kim het tu shi jisu kim het tu di cs si ga cha su go ha pe ready dik pumie u pastor me go zo shi ke kra the zunu pe che peredi pe thavor ga sa si ga ti ni musu ko rir kraba che doli ro pe che peredi the je go jisu kim hit tu di cs shi ga zo detail ko moda di u go
ugo chayo me jidi lesson ga jagro bo sek pulin na tha Romie crucifixion Romie me guga za hawli ro tejeo mo hosli ro mi po bie kemenga tsigasha so achya she The Roman way of crucifixion was designed for total shame, suffering, and humiliation. Mi po bie ke thenga tsigasha ke meje tsigasha mu po peset tsigasha ke lenunu Roman crucifixion chayasi. Deri Johan li ro Jesus se jepu gejunu. Mi bu po penna gawa hinunu pumo. Mori mi bu Jesus sep umet dotse gawa so hinu pumo. Deri Jesus e pothyo po missionu po thosi di poe pothyo po khabye krus ki chakasha su hangulia sala Johan ker thenie ker thata ki ngugilie a phu khasha toja mu asu ngula le to chala idi Jesus pu mi pori akinu su leliamo athyo amme dota di su khasha toja mu asu khasha ke to ke ko ba mu su chala le ke to ke koriba no one takes it from me, but I lay my life down on my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. Yiswe po thopo khagasha so hangule. Mi bu po petsa penudi po nebie. Po kem machidi krusnu pikawa su chama. Mo ha Isaiah nu pubike to siete ke sidie chili go nu 不个是现这个是底下个哈，这几个是你说个是说我哩，哈个跟牛有个给不掉，是啦，cruise 么好个是个，就是写个是被批判都修什么，但是是个努个拉个哩，努这个是说我哩 ，it was a foundation upon which our salvation stood. 是啦，A.W. Tozer 不个是底部 The cross is the most revolutionary thing ever to appear among men. You see. Sala Good Friday me po siega sha han he. Ki di bola vi ga zu pu le bi ga good. Iga zu pu ya ga li ro. Aw ha. Ti so ja ke ma sa bo la. Ha to po chi chi ge le. Ti so ja bo ga la we good ke zu pu ya. Ti do passage how no Johan ker thefa ker sur nu me ser prageli how no. Ugo lesson na gaza chako boba ke riu li ro verse ke suru nu ke tha ki ngu ke लिए Krista e po thyo po khapie po diese chega sha cruz gi nu ngu le The cross shows us the willing obedience of Christ, the willing surrender of Christ. Verse ke suru nu ke tha ugo Selapo ugo bu Jisu gowa ke la po khapie ugo tsawa. Sesie ugo Jisu ze tyoda. Sidi po bu krus pidi techa Golgotha ga chunu voda. Sikinu po gowa. Isi. Romie krus je pragabagi chi walesan ke segabagi am hapo sika salale. Musuli ro pe phiga je siu ro latinu patibulum isiashe. Sesie pe duga je siu li ro Latin palace isia upright siu peddu gaju mu peddu gaju siu li ro sevodi po guge to thatsu nu dubi bawaya sebe bawaya she mu pe phi gaju li ro gudo ga ba bu pilidi me ko boro ubunuri khewa jodi ubu kemeje sedi tyo jo se metchum hingunu tyo jo se ubu uguwa ga to thatsu nu vo zoya si mu unya pe ter howadi methodi ubu o kenga chi de ubu kemeje chi di voya ga su pu mu hawa sigile kiti bola peddu ga siu ro techunu khabawa ya ga li ro romiti gi li ro mingu ke cha chphia sala mingu ga cha thetsa ha ko ha selala ga chya mu gu ga chu ma to ro ko li ga to la peddu ga siu ro dubi thawaya mu pe phi ga chu li ro gu ga to bu zo voya si di vo zo li ro pe phi ga siu se khodi pe du ga zu khewaya mo ke meje sedi ubie kenga tenga chi sedi ubu goya ga jam hathobo ga su ngule
Selanu 80s ko kepenyo fa pelege momi ko ulaliro the cross is seen as a failure to overthrow the political system. Christopher Hitchens gacha 80s me po putivode di Jehovah kataki po 80s ke me yes me bo lesu da ke cry to sha ke pele me go je dibi rich se ya ni go homi pozai si ba lebi po e pu gacha Jisu ke petha de go ani phi zo deri crusu mo ka shiki it is a human tragedy idi po e pu back ka go wa se ke me thocha go wa to bo gacha po e si di pu ugo philosopher Friedrich Nietzsche poza sibado po e pu gacha ke penyo fa pele ke mo mi bode po pu gacha the cross is a symbol of slave morality ki tu mi po pesetchi gasha vie pozo gacha po e su pu musulio thatcha gacha ke me je gacha me bu u pe ka go wa vie pozo gacha po e ku se pu gacha si di pu Derry Johan de Legview no ugo ngu kile Jesus is not a helpless victim. He is willingly heading to the cross. Jisue poto kusu pilidi Golgotha no yo voga so hangulie. Ugo Matthew Mark Luke te je mo hosli ro. Po ke meje thor gadala po ve so se ga waze di po ngie gadala po et juda mo romie chepahi me go e. Chala nunu po sigata pridi ke krimi bo Simon de Sirin ke jami bu po krusu pie techu no votosha jisu e ke meje torch zietu fudi so motu fudi po e ke meje tor gata ki zedi po krui pie to krusu pie vosha ugo sala jisu ke meje ga sha je ha ke so po ko bosile Filipi ko kenye senu sala po jepu ga cha po le po jepula ga siro temie riche fudi Potio pochka nyolidi sidi ke siga tori diese chuzo tha cruz seri chuzo isi Isaiah hepengwe sethini no kinri puchde po pes pema mu po pechpenna siri po tie garimo he was oppressed and afflicted yet he did not even open his mouth pe vakaju siga bala potos chichismo shoga siga bala pe potho pokha ka so angulie panya paramodi menli mozodi poe cruz nu pisha mo phiga jagi ugo verse ke thata nungu ke liye thejo va ka homie ke nie isi mi ve se ka chmie mi ke nie donu por pobu temia hani donu pogusha mo hawa pachaliro poburi jisuburi Tejo vakar homie mikini donu thaga cha pachai pori temi hanim hidi pope jogowa pori poburi tejo vakar homie po chagawa pope jogowa ye bo chadi pobu kruski pogu mu hawa seje ke si die tejo tho tubi to gada ba chi ke so angulie Isaiah hepengwe se kerke ni no ke klam no poe po khabi ke sinu chsa muke joke mugo sa poprlie isi ke joke mugo sa poprlie siri po mi ke kra ke puma flie muke joke mugo la dipu isi Jesus was numbered along with the transgressors hurt to gasha ke penyofa maru chi se gadola jisu e potho pokha ga so angule take po ugo mi tu party mapai kagawa siga tinia ki thegawa kacha thegawa siga tinia mu mi tu party mi tu res separaro themigo ta su therhia ukel otho kala lege dola unya go pilidi we ta party mi u therhia tu gaba therhia there is firefighter square minu tapia Kidi walaga ugo ke mesidi ugo ke cheamo ugo e uthosi ga bala ugo e mekela le dodi ta kimi chinu pia voluntary act pode suliro
Jisue krus nu phiga cha potho poginu ke par hathopo mum hatho ker krep tho ke me thopo cha ka su hale shike cha keriu krista ya potho po khapie po dieze cha ka sa krus ginu su ha we nguli vi we the cross shows Christ's willing obedience mo go leshe le givi boliro leshe mo shoka cha boliro ugo uthu ke lhunu ke meji ke liye su ha thriamo ke meji ke liye su je ke segi ni pu no haunu nu abu ki di bosil nu baga ke cha su ha ka choya ga cha ho ha ke pupu ya hadzri ke pupi wa de deri chi dori la sake ke meji ke le ti go nu we diese ke penyo fa diese se di u khasiamo we ke meji ke cha therhin ra ya ga ugo homie chi dori u donu ke meji ke cha u pi me si ke cha chen ce ke cha si ke zri ze ke sepa lebi mo hai ke cha ti no we jisu mi di ke chole ki view sa jisu mi di u khasli ro ni pu no hai ke cha ti no assess je mo hai ke cha ni hai ke cha ti no no se me do chli je ke cha se ke penyo fi ki chali vi we lesson ke cha ke ni li ro verse ke thefen no me fe ke ni no ngu ke liye krista ke diu zo ke cha krus gi no ngu liye the cross declares Christ's kingship ugo verse ke thefen no pilade ha po thu sa be krus gi sha so Nazareth me jisu juda ko ke diu isi pilade Jesus of Nazareth king of the Jews he wrote that down he wrote the title down and put it on the cross pilade title how to gasha maholiro tituleless isiasi to gasha holiro board hayo liro mo romie jonuli ro gukeshu gudio gabao po bie ke thenga chi se gadala po ke jog mugo thuli di po ekidi bola sideshi so thuli di homie uvono gushia homiro kruski dasia ga so pu musuli ro mi pettebu po ke jo ngu a pradi sili gadala si mo thu gashunu jisu po claim che ga po pu ka vor Nazareth mi jisu juda ko ke diu idit thu ke shaholio jisu ke nga se ga dola thusha dairy hawha it was actually portraying the truth ke tho thase ga ba mu thu ke su hanguli salana verse me fe ponu ugo ngula ke liye juda mi zie vo ga ja ko pilat ki juda ko ke diu idit thu heje Deri temi ao potio a juda ko ke diu ya ga su thu leje idi zievo ko religious leaders ko vo di pusha juda ko ke diu idaro su ha bo metsde deri po problem li ro temi a gola li ro potio po se juda ko ke diu idi pule musulanu po pejole ige su thu ke metsu ko se che isi de pilade a thu ke wa thu wa de ka jame ko hati ki odiebo praswali ro suswali ro pesela le amo pesisoro su theruf mode sala pilade sie verse me fe kinino tu wa gatao tu wa de isi mo tu ga chu li ro go thejenu sigile ibi medino greek nu mo latin nu tu si juda go ke diu hawa po intentionally ro ke vor pette diesi le gibi pette nu poza tu si di porque jo tu si di po ke nga se ke dola tu se dairy themi go bu su po tu si ke su hari si ke sala le praka sala le jisue ke diuzo themi go tho po melie wo zo shiri po pele mo zo shiri jisue ke diuzo ke kus ginu su ha mi he melody thasa mungusha ugo ke di ke su hali ro government kratami go ki kriza ya uthao government li ro themier dia ugo UK no shiri mohosli ro tiche hoyo nu prime minister ke kri ke ka therla par mi pola party government se la ga si ke server ugo siba de ke diu zo we themie ke dasiamo poki cruise di useu ye lainu me jidi ki di chaya
A king remains king even if people deny him. Mu Jisue cruz ginu siga chapori thaga suha less more so. Because truth is not changed by opinion. Mike courage ti uno Jisu se temike vis semebo. Kepe thake vis semebo ga suha peleya musuhari puya. Deri po se uke diu ga suha chele motaya. No akelhunu. Jisubu ke diu saba momaga. Is Jesus truly ruling over your life? Every part of your life. Dioban here, Sunday here be mode. Homia dioban here be nipubu ke di chawadi. Poti ke kriguno or kramadaya. Poti ke kriguno Jisubu kelhunu ke di chele modaya. Umodile modaya. There you go. Mandenu Sunday ka so poti petenu. Jisue nkelhunu ma kelhunu ke diu chaba momoga. Utho ka to srivi. Lesson na ka just seuli ro verse me fe sen no me fe dia kingu ke लिए. Cruz ginu ke penyo fe diu chchi ke sengulie. The cross shows us how God's prophetic word was fulfilled. Verse 23-24. Siro fenyo ko Jisu gu ka wasie po feni pile musu ko ka zapie za di chili di ugo mie po za po lilieta. Verse me fe dino sala ugo ker chedi sie ugo how hawa here. Suppose on party shi supie da peke silie. Chipahi me ko. Ponya po fe ni go howadi kazagale utho do no kazagale agwa tiez sieze ke si dino catholic ke no pu to gada nguli ego chili me fe ke ni ke ta thanu tugasha david tugasha dingu kile ugo afeni ko kazale mo afeni ko pie na pewa isi Jesus cruz gi pogo ka setiu no detail ka chekara ha ko ha thozo shiri ka thodi no thie zunu pu pi to gada so hangule musu chi ga shangule. The crucifixion or the events and the details of the crucifixion confirms God's perfect trustworthy plan. Chili Psalm 22 chili me fe kenye puti mo hosli ro su sevodi Jisu seu kachole shliro tiche niebo mese udonuba about a 1,000 year span. Mo Jisu gukawa mo Jisu gukacha tiunu chapahimego ugwe kapenyo fam har chagaba sukha porisi ba mo they are not aware that they are fulfilling the prophetic word of God. Deri ugo hathonu ugwe chigasa sunu kapenyo fa haru chachilie mo ugo tejenungu kilie Jisue kemeje gaba kemeje be sale gan gaba tiunu zu shi chapahi me ko da pedi utholi lega ja hap ori cruise Jisu kemeje gaba uze connection bamo. The soldiers have no emotional connection with Jesus on the cross. They are right there. There is connection bamo. Utholi lebazo emotionally detached from the cross. No more si gaza thabon ba da me. Thiezo shi ugo kapenyo first se pokem ula ke mejiga sa ur hakali ako hale divor ke pekroba. Deri ununu we kapenyo fa ula ke mejiga sa lese ga do le me dose ga do ununu ori jaga sa si gaza thabon ba me. Ugo sita heke. Titiu no ki mori utho kelhunuri hoki bo haida yamu krisarmi ke krazo shiri ki kru ke zedi ke pekro uni se pitchmie urcha poti poma re segacha zega tiu no hoki bo utho phone mo hodi disconnected sebara ya sidi mie ukipu gaba ukridi dike mie ukipu gaba mie poti ke mie ko no ke pekro gaba so ko haze connection bamo to gacha sigacha sadaya her body mus mihedi soldiers ko
chapa hi mi ko voba. Physically close to Jesus, but spiritually detached and indifferent. That's what the soldiers were. Mo ke lunu sida libi. Tie no mo am habo chese mo so big zo li ro. U khapie. Ke penyo fe ula ke meje ke su ha. Ra krashe ke. Potezia ke. Mo suze di. U go connect. U tho connect chese ke. Mo pugaba chaye su haliro. Yesu cruz nu sige su haliro ke penyo fam har chige se su hangulie. God's word is fulfilled even in the small details of the cross. Mahanum ugo lesa mo so ka zu lio ke penyo fa die vizizo mo chisia ka ja su ha lesa mo so. We can trust the word of God even in uncertain times. No mu a ke penyo fa die pele tu ba mo moga thiezri ke penyo fa die pu ga sha tu ga sha go chi ga shim hi theory ke penyo fa die vizi ba zo chba zo mu we su ha pele ba mo moga cruz gi nu ke penyo fa die chi ga sha ngulie lesson ga cha di li ro ko verse me fe pengun nu me fe thinya ki ngu ki le cruz gi nu christa e mingu me je ga ja how hangusha the cross demonstrated or reflected Christ's compassion and love for people. Mingu me je ka to ga su hangusha chapahi me go hasu ko cha verse me fe pengunu siro pojo sie zefa klopa ki me Maria Magdala fa recluse ki tha siro jiswe pojo mu po khie ka vor pethageliu ha Johan potho pu ba da ho potho po za thun mo ga zla me che de po potho pu ba poe khie ka vor pethageliu ri ski ka thangudi sie pojo ki tenufa news chige. Woman, behold your son, your child. Verse me fe tenyu no se po petakele ukiri injosa chige. So ya we know petakele su se febu pokino bak takedula pose voda isi. Jisue kemeje pies salel hokaja tiunu shiri. Mi kregasha so hangu. In pain, Jesus cared for his mother and his disciple. Mo Jisue po seunum habo peke kesha suhaliro aginu mo Krista ginu uko pe teri keze kiku po chagata keze sieze zre chagata sorry thasha njosa chege behold your mother idi Johan ki pugasha thagasha Krista ginu uko pe tegeze ke pele kiku po chagata suha puwe musla uko UBC no vor ke pekole kaza membery associate membery livi ke hubo so she peteri Krista ginu ke ze ki kru pochagata suha ke lenunu UBC ki kru Krista ki kru ige chu suha puya mo si gaza ke khie ke ze ki kru pochagata la ugo dunu honyo khie gaza honyo ngume je ko gaza subu dunu basi mo so we klam Krista e ke sinuri suha thasha mo sula vordi nje ke pukele Johan ke se sere dinu a die khaka shaka sabo seni go zya nyogo honi ho khilichi idi jise pusha cruz no pigata moza petakeli go ze kerka chaka zza poe dikemiet tho ha pusha nyogo honi ho khilichi musuli ro poe cruz no pekelasa demonstrate chalaga so hanguli what Jesus said on Monday Friday he demonstrated on Good Friday by telling John, his disciple, behold your mother. Krista ginu keze ki grupo chagada soha. Tsezinu keze sieze zrie okru nyo tsumo zo shi ke peroga zaba mo zo shi ke pelenu zo zo we ke peroga ta mo nyo krimo chagada soha tasha. Jisue ke mejes egelie tiu no zo shi mi krige soha nguli we. Ugo hake avorga ba mi jonyo ko nyo zegeli tiu no more unyo nyo teke sia ga tiu no mi jonyo ko yugo meje ko rakrabado mi jonyo ke vive boe ke meje seba zo shiri ponyo yo lileya mi jonyo ke vive boe sho seba levi ponye seba levi
poto pokel hunuri pomonuri chen tu balivi deri ponyo krakaba ponyo merba gata ponyo shoba gata nguli ro poe poto pomejiu mona ponyo mejiu lepe kraya chidi unyo kroisia poti keret thonu shuri mi jonyo ke fe unyo lilla ya mo unyo krisia ke penyo fe Jesu Christai hakiri ukrigo gaza su halesa mo Jesu cruz nu ke meji ke leti gono shi mi lilla gaza mi krega gaza su ha ungowe love does not fade even in suffering. That is what we see in the life of Jesus. Mu utho ka tosli givi Jisu dori lienali ro utho ka tosmo sho ka zuli ro a ke meji ke likiri merely le yamomoga mingu meji se yamomoga mi krisi yamomoga ka tsuri lesrivi. Do I care for people even when I'm suffering? Or do I become self-absorbed when I suffer? Where can we get likiri honyo khe morsho honyo lille morsho musu hai Christa dori lega jawe. Cruz ginu Christa mingu mejia gaja so hangusha. Telaunu ugo bu lesson ga zuli ro verse me pete thag nu serra. Cruz ginu ke la ke leu chigasha nguli. The cross completes the work of our salvation. Verse me fete ta maha ko sia Jesu ma pete go chili gata silidi. Poesia a ter herde sisha. Siki habu bonu kubeze ke kropie sugeje boba sala bo sponge pie sunu selidi hisop. Siginu pie po menu kasha. Siro Jesu ke kroze ke li sie. Jide it is finished. Isisha. Desie bo tsengye tudi Jesus declares it is finished. Pochae upu su jishwagata upu su jishwagata so hapu. Our debt is completely paid and cleared. So the cross is the final foundation, is the true foundation of our redemption accomplished by Jesus. Cruz ginu kela kelemato chiga shunguli hagoha dika samo ugo siprega ba diezo kepusi ba yagaja diezo derichi do leka salas mo shogaza erkralas mo shogaza diewe mo verse me fete thano jisue ate herde I am thirsty gezapu hawali ro jisue temye chdi chji to for the vorgaja so I tasha it reflects the humanity of Jesus. Verse tefanu pugaba poeta hergada mu sponge popilidi ke khodze khapie po menu se ga jawa tieze tije niebo vogada ki tubie to gada ke penyo fdi hawo chi la ga se swari ngulale chiliko he soro tefa Psalm 69:21 no kidi puga for my thirst they gave me vinegar to drink. After heliru ke krodzepie abu kre. You see. Tiedza tu pie to wa ka ta gusnu Yesu kelunu. Pothela ka chot chigasha so hangule. Musu sie poe chite. Tetelestai Greek nu. Tetelestai. It is finished. Kse dio push di po lida. Porofa kawa. You see. He gave up His spirit. It was not taken away from him, but he gave up his spirit. He gave up his life. Pokelhu poginu sepi piedamo ni potho khashagaba sohanguli. Yesu siegashiginu rakele chigasha hato suhazowe. Mo hanu habo ugo bo thelanu lesson ga liro. Kela ke liye ke pele nur bizo hatom hatsunu mo ga sorry mulali ugo tezu mo hovodi ke krimori look me fesenu tezu perseliro ker gumi me kenye donu jisu guga jesu hanguli mi popo za tie mi popo visa tie
mo thelanu ker gumye poe jisu ki pugaja no Christau zoro nton ke lalie mo hinyeri ke lasaje you see poe jisu challenge jisu ka chogaja po message ka hi if you are the son of God save yourself and save us deri kergu ke kriuro kidibo jisu ki puga Jesus remember me jisu no nke dinu ke voki avar krasaje you see oh Jesus remember me hani ke ni ha upejogawa kergu mie tejowa ker homie phuma ke wa mie tela thonu zo shri ni poya jisu ki ni puno ngume Jesus je idi sieda do ga ba tinu jisu ki puga shne jisu e pugi ki bo puga jisu e se pugi a nki putu sudo no tie as a gerach no bata do I will tell you this today you will be with me in paradise jisu e tella uno zo shri kergu pochka nyo ga sanu kala kale khabie kergu pe joga wa chga sa swanguli anu ma bongu be se ga zo swali mo chi dole se mo so ga zo lio kala kale ngu ke me je mu ke pelle no zo le ga zo suha ugo like a sausage not by works o ma to ma chunu mo hanu ha to ma chunu no we ke la ke le ka le ali ro themia ha ha po ma ki bori ke li chunu vo ze me semode ke lo manu po ma thoe po ja pu su ha chli gen zade dere ke pa nyam fa ngu ke me je zat thor ga zla thela thonu shri poe pochka nyo ga sunu jisu no ar ka sje ke sunu jisu e por ka ka so anguli ke pelle ginu mu ke beje ginu bi ka la ke le nguli aso ka so le shike u go homie u to ke vi ka ko se di u ke shike ngi se di mo u hasim hal le se di ke pe nyo fa ni chele ga to ke la ke le ka le ga to si ka cha ke le no ba da mo ni mu ke me jinur bi zo ga so le shi se u ke lunum ha ke vit smorso de su haliro ke la ke le ngu ke le la ke la ke le me thodi ngu ke me jinu ngu le ka dala ke pe nyo fa the ji ga junu no we ha ke vit ya ha ke vit chadi ke la ke le ka ke le su ha bamoso cruise gino ke la ke le u chi ge shengu le mu su ha ji su e me thok ha bi zba we u go che do ha ko ha lady cruise su mo ho ga shnu me thodi ngu ke le kala kali ngu ke meja wala ke penyo fa thezje shake gogowa Christa o kala kali ma jiu zo we te pu ke le cha ke riu Christa po thopo khapie po diez ze chga sa kus gi nungule the cross shows the willing obedience of Jesus Christ cha ke nyo Christa ke diu zo ga cha kus gi nungule the cross declares and affirms the kingship of Christ just so cruz ginu ke penyo fa diu chi ge sungule the cross fulfilled God's prophetic word cha diu cruz ginu Christae mingu meja ga cha ngule the cross demonstrates Christ's love and compassion for people cha pengu cruz ginu ke lagli chi ge sungule the cross completes our salvation ugo cha samor ga su hasa Jesus Christa pellelike Jesus Christa pellelike Jesus Christa ula ke meje so wagata cruz ginula ula she so wagata la no we su ginu early leke hake krise upye so wa ke deri ke penyo fuginu cruz ginu early leke muthie ugo ukapie ke penyo fa ke di krokro khasake muti sonhe cruz khonu thulike ugo ke penyo fa die kernanu nipubu ugo mi pupu ko church ka sasha mu ke penyo fa bu ugo mi pupu cho cross atina amen
Nipu dear na lede ugo in response tadiku krikinidi hetenia 270 Nipu no akithu mehauchu lokizikit betikizishta penyo funu neu poe ke sinu nu unye pu jisu tseper hila ka shu te ko ke fe ga jao po ziegi nu ke chache die chi di ko ke leubu ha ke hu ponori u tsepe vi tislie siro we po me do chile do mo jisu krista ginu ugi pom hinguki po niu chile di ke chache krista bu zaiye chike leu tseche jisu zanu chaya we amen capacity ke jati ke joyo boseli do mo suli ro go program nori bade deri soduli ro saturday mo ke cha jari sade sala pesi ke form hedi kise bathe thanunu kin he baro ke cho ke ze ke chati se do mo hauli ro ke hu pete ula de mi diebu he ko mi diebu ke 30 puti se so do avino savino achine dolie bubule pusa mu a he ko bavado popo di bathe thanu baro ka cho puti se so do mo o ke hu season haunu sile gi pete bu vodi ke chanori ki jala chagazunu o ke hula chagazunu mo honyo la chagazunu ke ko to phela se je ke se pete ki chasiya sunday dually ro easter sunday de mo easter kentata century khor ko present so do mo pastor nino ke penyo fadie se ka so do program ha ko hari graba mo chaba je mo ke hu chi le ro peteri petela ma che heba do mo sala vagada sunday unuri pu ke sem hedi u ke hu bbc ki kru ke hu bo so shi u to program chowa modi ki se ke hu sia zo zo we ni ti che peraba di peteri haginu ma che henu ke ko to press je ke se pete ki chasiya ho pete ko pesie